पहिला चिनि प्रेस मिडिया रनो हामबाय मारगो इनके तिनि नि चिनि जे मियाखनो नि जे न्यूज नो मीडिया को नुखा न्यूज नुखा जे एमडीसी बीजेपी नि एमडीसी काउंसिल मेंबर पद्मलोचन त्रिपुरा बो मियागो जे साखा चिनि एडीसी हापांगो रां सक फाइगै एमो राज्य सरकार नि त्रिपुरा गवर्नमेंट नि रां फाइगै एडीसी हापांगो कुनु डेवलप खाया कुति कुति रां चालाय दं हिजे हमाने ngate kaisa point tongo je chini jubo समाज chini youth rok no bade sok dekhe chini leaders rok ba chini mothari je chini senior leader tongnai rok borok thokogui youth rok no thokogui je chokran to khaigui omo haine phasogui tong hi je bokok je media o mi apro samone bono ang YTF ni ngei oro chini kok phiro mongo tini tongo chini Teliamura political block committee chini YTF ni working president borom gnang Raju Jomatia tei tongo chini South Pulenpur BC vice chairman Biswahari Jomatia tei yang chini tongo Hodrai BC ni member monitoring ni tei yang organizing secretary chini political block committee Teliamura ni YTF ni organizing secretary Amit Jomatia borom gnang tei yang Sanu Jomatia bobo block committee ni YTF ni members tei chini yang tako di pramotan chini Khaganang warriors angke जों तिनि जतनो वासक लायखा जे जतनो चिनि youth चिनि Teliamura political block committee चिनि YTF रok जे जतनो खादु खनां लायखा तानि हमाले बनो जों अनेक बार नुकजाक कारण जों अमहाय फर्स्ट टाइम चिनि कक फिरं नि जों अमहाय गो वाइसफानो जों media नि बसकाङाव फायाखो किन्तु बायदय नि मा फायखा तानि तामनि बांगै बायदय मा फायखा हमाले चिनि youth rok bo sojo khaimalia karon boni no जों news rok nugo je council logo bo ekdom ta honai sak sak belai omo kuno nang birudi dol ke nang council o tongkang ke nang council member ngi birudi dol ke tongkang ke nang na hoyto nang jukti ni kok sadi na hoyto develop ni dik dia nang kok sadi কিন্তু কোনো omo haya council logo bo ni news rok nukjak je bo अधिवेशन dino council logo bo omo ta honai walai gani mangsi mane kok chini mothani birude bo omo haike develop ni pokho dia bo kok bidi ke samaya nga जों bono tabang mia thangnai ni go bo nukha thangnai mia ni go news o nukha je chini ADC hapango develop khaya rang rohogoi porjonto develop khaya chini ADC hapangno je homani bono ang YTF ni ngai ang kuno oron go ADC hapango among ya phane ang je YTF go जों ang daito nagai ang central committee go YTF ni daito nagai samung tang tongoi ang asuk jora sigeje chini ADC hapang durniti khaya tabo suk jora kaham no samung khai tongo chini ADC ni chini council ni chini CEM chini Sarpurno Chandra ni netritwe oron go chini youth ni leaders tabo chini EM chini Saronel chini boni netritwe boni advice by chini youth rogo si tongo je ADC hapang kam kene samung khai tongo karon borok ke sudu haya hogani simi simago karon thangnai ko joto public rok nukjak je ADC hapango rang rok hoyani bangai chini bubagra soho chini 13 jon chini Tipramothani MLA plus te chini council ni chini CEM monpragi EM MDC joto thanglaigai chini oro je Rajbhavan thangai je chini governor bai malaigani rajyapal bai malaigani thangtani go oro ADC ni direct mo borok rang rok yang tongmani develop khaya rohisi samani boro byapar no thangai chini rang rok ni byapar rok bokaya kha tongrogoi kuno samung ma khaya o karone bangai lalai sugoi chini bubagra rok chini leadership rok thangai oron go kwamano cheklaijak bono joto public ro no nuktongo engke oro bo chini joto area o no joto chini YTF hone chini Tipramotha warriors hone joto ni sige borok 5 বছর chai thangkha kuno elaka go tabok chini elaka go जों सान digi thangnai 5 বছর lai thangkha BJP rok kuno develop khaima nukjaya
কিন্তু sini 2021 sini edisi hapang sini tipramota paika edisi tipramota sini hapang paimani ya golo besek japri rozaka piece root rock ba root repairing rock ba brick soling rock besek jora 2 বছরনি bisingo si besek jora develop khaika gobrok 5 বছরনি bisingo besek elaka ko develop khaika boto joto janjaja mo subdivision janaja elaka ko joto no BJP baike samangtang bagai sini tipramotha rang kom raja sarkar bai hojagai sini omo sini tipramotha ni je omo je prosason tongnai rok busu develop khaitong borok joto public rok joto borok no nuk tongo engke bono sengno kok phiroga musugo ai omo ta honai nangmungya kok ta salangtheng karon nangmano sadi bo oro bono kono jukti go samaya bo teisi bo te kaisa point tongkho boni bangai te kaisa point ke tabok je roman script bo ke thangnai go bo 4 tarik ni news onu khaje roman script no bo support khayai sal devanagari no si support khainai isai tongke boni saksi bo wasok bo bani sakno wasok thai klai ke je bo devanagari bai porima phayakho engke tak ni je student tongnai rok borok joto devanagari bai interest krei ma pore boyako joto sinoro youth tongnai rok devanagari ni roman devanagari bai ma pore boyako mang joton engke bono no roman script no sini sara tripura ko si 80% si sajangnai tongo go 80% go si nang oron go khorsa kunrei oron go prosason no tongo hi kebengui tongo boni je saksi bo sagan digi thangke boni kokono je roi nama ge bo uneducated borok je boni choma ke kok saya যদি সে educated borok ke roman script no support khai hi sakamung bani kokono roi na ge je bo ekjon bo uneducated bo MDC bo BJP ni MDC ngai bo council sokha ঠিক na abano bo wasoga ni digi seng wasogui sani digi thangka ke boni u je council member mani edisi hapango bo beskang 2018 go BJP hapang phaya koskang bo leadership BJP ni leadership rok ba sinigui beskang ke risam to hi oktrun khana hani bangai ni bo chance ma khana council member MDC chance ma khana chini borom grang chini potolution tripura engke bono no message rom musugo kok phirok mung rom musugo next time bo nangmu ya hai ni media o phagi suprukok chini tripura sarono suprukok sagani media beskang ta phailangtheng tabok chini tripura sa thangsang mani jora tabok chini tripura sa bubagrani bising tike chini tripura sa rok sabjak mani jora u jora no tabok kesaro busuta basateng chini MDC omo BJP ni MDC borong gunang potolution tripura bo next time om hai nangmungya media ni beskango sapaigi chini tripura sarono beskang kesaro thasang mani jorago kesaro busu basagani tang tenghi जों kok phirok mung rogoi tini ni je beskango जों kok phirok mung ron hi phaimani oron